twakuraganise twine umujeni witu Omuhuumuriza Mwete-kansila Daphine Ngabirano atwire neijaha kandi n'omuhuumuriza omukugu obuturikwesiga kandi okutuma ngu yahikaha nateekwa kugira obu yabukaza akagarra omutima omunda okahurira wahuumura. Nsakwa ntureba ahamukazi ingashi omukyara omuka okwashime kuba nakuza omurimo gwayine omukuza abaana na part ki yayine kuba nazaana nk'omukyara okugira ngu abaana aba babase okukura omu buryo obuhikire. Mwenu noza kunkiriza mwakire ayongere kweyanjurira ebyo arikukora na n'aho arikukorera rena bwanyuma tutandikire aho turebe kwakuhika abakyara abaana byabishobere nabahabura ki nabakansalingata kandi abagaruza nkahi nakwakira ogundi omurundi ebare munonga omutebekanisa program. Amazina ganje nibanyeta Ngabirano Daphine, ninkora Nantare School kandi nyine na counseling center eyi bakweta Your World Counseling Center omuri Nyamutanga warga ahari Hore Innocents Children's Hospital. Twija kureba omugasho gw'omukazi omukukuza abaana ningashi tukweta the role of parenting y'omukazi eyakubasa kukoraho abaana. Konka tutakagira parenting tutakagira role y'omukazi nyenda tubanze tumanye parenting kyo niki, okukuza niki. Kutukugamba okukuza ninga okukuza kw'omukazi ogu nabasa kuba ari omukazi oyezarira abaana be biologically, nabasa kuba ari omukazi owa adoptingire abaana arikubareberera, nangwa nabasa kuba ari omukazi ari in a school system konka roro yeye nokureba ngu yakuza ki abaana abo. Abaana abo nabasa kuba by adoption, abaana abo nabasa kuba bari in a foster family, abaana abo nobasa nokuba wabafunira otyo ninga bari abawo wabazire. So omukazi ayine omulimu muhango munonga kureba ngu yayamba omukukuza abaana abo. Konka ningira ngu tutakagire aha roro y'okugira ngu omukazi yakubasa kukora tubanze kucenga parenting styles ki eziriho ez'omukazi ziyakubasa kukozesa omu roro y'okukuza abaana. Ninze manya kukwata kiboko ndabona kwenu kurungi okukwata muka kiboko nako nikija ukangavuraho omwana kakye kuba no erizoba nokwata kiboko nkyakaroga bisomo kureba ngu wakozesa emiringo mingi. So hariho emiringo eitwaza kubanza turebeho ya parenting. Ogwokubanza ninza kubigamba mu rujungu abareba program tubyetegereze. Ogwokubanza tugyeta authoritative authority. Kutukugamba authoritative nkiba nkimanyisa ngu iwe ekiragiro ekiwatiireho nikyekyo. Noza kugira oti tinkwenda mwimuka akasheshe mweyerere program niyejo tehindukamu niyejo. Bagikwata omwana amanyana ryari bagikwata konka nayo aha muheru nebeine kyagizayo aho oruba otakigambire biruti yakora ki birutyaba. Egyo ni number 1. Twine aho kushanga omukazi we ninga amaka gamwe parenting yabo eri permissive. Permissive nkiba nkimanyisa ngu omwana nomureka akore ki yayenda. Konka harimu ka control kakye permissive. Iyo mukashayina okoreho emirimo yoraheze koraheze ogaruka omu kitanda ka control karimu ogire eki wakoraho. Hiine tukweta lazy fair. Hati yo lazy fair omwana we naba ari nk'akakoko k'enyankore nayimuka agenda akora ebyayenda byona kwarahurire yagira ngu nayenda kugaruka nagaruka
yatezire garuka takora ki takugaruka so omwana no mureka kuro kuyayenda and omurujungu mbagira ngo yure turachaye stray akore biyayenda aha myaka yayenda kandi abana batubine tubareba n'amakantu gamanya hurra mbagira ngo mwana wananka we nibabona uko bakuzire bakore bibayende bashemeza bagaruka then tunate kweta democratic ahimu kushitama hameza mukatisa iwe noija kukora iki iwe noija kweyerera embuga iwe noija kuteka iwe noija kuza mu nkoko iwe oja mu famu iwe oza omusiri yukutesa yes mwayeza kutesa after some time mugaruka muchenjinga mwene mugumana muza hameza there is a lot of dialogue buriya nye nagira mu famu kukama mate mwene rizoba nye ndaguma mukankatesa all those are parenting styles konkaburuka eyine kyayo ekye kukozesa so aha bwenki ntwenda kuremindinga abantu especially abakazi role yawe y'omukazi on parenting style neha what is your role as a woman iwe ogumwana ruhango yakuhire ogumwana wa adoptingire aba bana boreberera omuka yawe what is your role okuza omwana ogu number one role number one omukazi omuntu wena obakweta omukazi nchanchi mayisa ngo are above the age of 18 ombiragiro bya Uganda kandi Uganda niho turiyo tudiscussingiro muri ebi omuri mbara yego so otakabo ryawe ine 12 years otindebero omuntu wa TV nagamba role y'omukazi tumwendanye nafutandika kuba omukazi no I'm a professional person so ninyendo omuntu wena oraze kuba nagira ngo n'omukazi abari above 18 so ekyo kubanza omuntu wena bakweta omukazi agira omugisha amen agira omugisha gw'amaani ahabo kuba omukazi niwe twazo mu ababana bar biological omukazi niwe akugirenda akabika omwana ogwo mundu omwe amezi mwenda gaheza kushohora omwana ashohora kandi ashohora ryohurire obwiro bwingi omukazi ondiijo owafuna akaana kato akakareta akakereka rukundo akakatebekanisa egyo nororo y'amaani so omuntu wena oba kweta omukazi nicyo tukugirira ngo ayine ki ayine omugisha among the roles number one omukazi aba confident ebihama by'abaana be abaana abakokubazaara nka roro yawe biike ebihama byabo hino omwana waana omukuza orikureeba ngu hino kwari konko biike ekihama kye tokigambira abantu baheru ofa nawe mpaka omwana ogwo akozire ki katandika kwifa abaana abo mukubakuza hine ebintu byingi bakuba nibakora bingi hariho omwana okureeba ukareeba otobi kumuteeka akasente aka owe akatwara immediate nowakaine emyaka 5 aho niho tujye kutandikira bagira ngo umurimo mubi gutandika bukiri kare edakiika 10 zari ngomushayiti ya kabiri twineho ubutumwa bw'abashubuzi twaza kubanza twabureba twabuhurikiriza then tugaruke na nogwe w'imyaka 5 yatandikire kunyunya shukari utakarga program ya Sisiimuka ningaruka nkurutseyo okomba ubutumwa bw'abashubuzi kandi n'amatsiko ngo wabureba nabwo wayitegereze icyo buri kumanyisa abo kumagaraga turukutura mburi kimwe tucetenga so tukirwa bakitera ha rutimbe nkoru wakireba twamango washenga tumanya ngo waza kuchadoptinga so turiyo tushine omuhumuriza witu omukyara Daphine Ngabirano turi aha murimo ingashi omwuga gw'omukyara ningashi gw'omukazi omukukuza abaana turi kushorora tugamba abana babojo n'abana babishiki omukyara ine pate ine kuba nakoraho oba ninche oba nimpango konke ine kuberho so ine ito atwahika kujo tuno omwana ino wo kuba no manya aha myaka 5 wechore chamurana na chende webare mnonga mterekanisa program
twagamba ngu omwana oyina okumbikira ekihama kye konka obu wambikira ekihama kye tiwashweka micweye mbi nokimanya ngu omwana ogu ayina omuze ogu konka oguma nogamba nawe kuwabe nomanya ngu oyine kansara w'okumanya omuconnectingayo kore nomanya ngu oyine ondiijo omuntu owakubaasa kumuyambaho omuconnectingayo konka ekihama kyanyu kiba kiri very confidential. Omukazi omurimo gw'okukuza abaana aba baboojo n'abaishiki aine role mpango kurivinga an exemplary life. Erigyenda hariho ebintu byingi munonga omu nsi omu. So omukazi kakuba atakurivinga an exemplary life abaana bo nibaguma nibakopa nibaguma nibareeba emitwarize ya maama nobwakwa ari omwana w'omwojo nobwakwa ari omwana w'omwishiki nyina agamba ate omu bantu nyina kwakuba ari omuka hariho rigyenda muza kunsasira abareebi ba TV West erigyenda technology na exposure etiire omukazi omureve endiijo omukazi n'ori omuka oyine abaana baboojo oshanga ngu yo kwokwimuka noyimukira omu bikini hariho obuntu bugufu bukuhikira nk'obu hati omwana w'omwojo nabaasa kutiina kugambira maama akakugira ati ho nashimaawe kawajwara busha konka nikimushobera areeba all private parts ziri aheeru kutukugamba exemplary life abareebi ba TV bantu mwe erigyenda omurembe gutunagire hari kandi ebintu ebi ninyenda mishoborere one by one kugira ngu orakyenge akyenge oraba atakyengire arwemara kutuza kuba tukozire omurimo gwitu kokuza aha myanya y'okushemererwamu itwe obumwe ningira hanu bagira ngu turi primitive oshanga abakazi n'abaana be yabareeta aha swimming boona bajwire swimming costumes nyina nagwa omu maizi omwojo nawe namukurata omwojo wa 18 years obundi obwana buto nabwo nibuguruka nibugwamu hati woza aha rubaju yibuza oti eki niki nangwa noba otajwire bodingi noba ori a little bit decent konka haine ebintu omurembe biriyo nibigureeta haza okareeba ngu ruyari omukazi yatarivingira an exemplary life tuza kugira products zigumire nkampurekesha ngoro ngo nosinga noshanyoko kwasinda abamunyogera ebishikyarute byawe nabyo ni byingi konka mwene kyo byo nogamba n'amazina so we need to role y'omukazi ayina okurivinga an exemplary life kore noenda product nungi y'omwana what are you telling this child ahabokuba aha muringo gwona kokuba noshoma ebintu bito ebya counseling na psychology bagira ngu omukazi you are a map kutwara ntushoma omu primary okweza map akagira scale manya title manya ki niwe okwerekyerera omwana wawe ekyarabe niwe oramubere direction niwe oramuscaling okagira oti twekayitu tukomaha so tuyina okurivinga an exemplary life omurimo gw'omukazi wotarivingira an exemplary life okagenda okateera ebiduura ukija shamunana omwishiki wawe oyishuke ngu ariyo nareeba mapu nagishoma nasiimura nakusindika nohaba omu bishengye nibishasha so still an exemplary life abaana aba abakazi we are pillars turi ehingi enyomyo turi enyomyo munonga naguma kwegamiwe okwegamaho tukugira ngo noija kukire physically ngu yakwegamaho we ino kwakuba kwegamiho nk'omukazi obu bikurema byona hero kwe noreeba omwe ba dadi bitu tutwabanaga aha rubaju nibaba bariyo nibakora emirimo y'amaani konka obu bikurema byayetooroora noora omwana yagira ati eki nindaba omuri eki omwana naija kwija ati konka hariyo omushaija yanteganisa waba ori example konka waba oriiwe oriyo nobareeta kandi abashaija omuka nakumanya ngu yokwogenda togaruka takubaasa kugambira so role y'omukazi namba endiijo oyina okurivinga an exemplary life endiijo role y'omukazi eri little bit related. You must be a role model. Wariving exemplary life, hato ino kuba role model.
biteko practice completely kuneni manyangu owanje ebintu ebi nimbyenda nti bikore deka kwagira munonga imwe bana mweti nkwenda muzo mudasi imwe bana reba atakuzayo reba noteka mbwenuwe omwana above 8 years nobwo kubotagambire abinji nanareba ebyoriyo nokora. So you must be a role model. Funobwire o impacting skills ezokwenda mu bwana. Deka kuguma nojuro ototi nyo mshomera asimu no. Kore noza kuhiga ebinyobwa turyo mu season yo kuhiga ebinyobwa no kusharura oburo. Tutwiro mu town omu. Twara abana barebe oburo babuhinga bata. Bareke kunywa bushera batakumanya oburo ebibukuruga. So we need to be role models. So you be a role model. Omukazi ayino kuba role model. Omuri byona. Kora abeno endo mushiki wawe aija shwebwo mushija abe responsible. Reberero go mushija rebererishe. Arebe no yehenenga. Arebe no kora burchumu. Kora abeno endo mwojo wawe aija funo mushchar caring. You care for the dad. Tokwetaga kuchumuganda we just yo abaroro model wise konka yarebishe nayimuka nazo mnankani na etechera akagasi na teka ke na agenda bantu mwabishemwe abachara umurumo gw'omukazi wena hari you're supposed to be a role model. Ekindi omuchara parenting ejo mu rugendo ro parentinga leave communication lines open. No reberi genda hariho ebintu byingi abari ba TV West na no mutebekano sa program ebintu byingi bitutwarira kire byingi munonga omwana naija aine cyakora bamuhati tubyo mu cyumuro tubino mukabona full house hino warabiro kwe bakamutizinga hino warabiro kwe omuza taxes yarabire mu kushikomuka hajiro wa magambire bigambo hino mojo wakura atarnangwa interested on bintu bya relationship konka kwabire narabara bo mutawuni nareba bishiki bampikinga mu interest first hand information esheme kuba nerwa that woman in the home omukazi ogwe omwana nabasa kwija ore na nokore murimo uringa akoze emyendo ore ije yashitamaho tata yogize konka we ariyo nagezaho creatinga ka rapport niwe okwa kubasa kushobora cyari nakora ki naraba hati wo takot nyobu nafuga hanyobu kandusiye urya hatkuwatanka notongana omwana so twino kureba ngo omwana ko yabere yanende cyerenda kugamba omwikiriza kigambe abena yanguhiro kandi abanda bacara rigenda tugira hareve ndijo omwe tuwasiba mukanka hatitindiyo wagarkayo kuwa komke immediately urya sumu yawe arahamucharo kushitamo musumu akamara neshahi ibiri kana gacumishika hiya gasindise nkokora azorebe abana babo kureba bano bagumana bakuringuruza bishi aciro nati aciro katumana kandi mami aciro nagambira sumu aciro so lines of communication no wakora ki wazigaza ko kweza kuzita ko twagamo point ya ruguru ngo mukazi na role model hata na umwana gerati nintekwa kuronde sumu nkajiro kunagumanya shipayinga ninga nindondeje information hata tandika kubuza online tandika kubyerondera ebyayorondera information tesivingire natwara yo nango kwekozere ki ngo kweri so deka tureke lines of communication zero open deka abana ba feeling free to penetrate our world ahabo kuba nabana bitu obo muzire obano parentinga habo kuba tuine bintu bibiri you can parent this child and you can mother this child kugamba parenting nubona ruhanga bampiro bana banje okumba funere bona I'm a parent but mothering hati chinchiba chaba little bit biological so obano mothering obano parenting konkareka turekera lines of communication zirechi zira open ekindi role y'omukazi twino kuba mu flexible bantu tube mu flexible ahabo kuba we are parented differently also oshanga abo no muzira kugira ati
kinagamba n'ekyo hata modern times we are parenting in modern times omwana kwakugezaho yagira ngo kuyashobya iwo gumara kiriya noyijuka iwo mwishwe ukatwara endo ryo senior 3 kunka nobare yagitwire akazara yagumuzamo yakora ki yashoma this is a corporate person tokaguma nogarakayo tazokankora kubi obuwabiro ryo mpitu okibaka let us be flexible tube flexible emwe tubireke bihingure umwana kwara yakora mistake erizoba reka ncyakare guma nogigarayo emero gisirize buriyo kasiriza so umagara go kuba mukazi abagenya bije tubatebeza munonga tubatebeza ningo mwetayo ijo shitama hare antu woyija tumugambire byawe bitona mani bitona iyo mchara ugota yangu mukachoka bakimwe basi ekindi nomurimo gw'omukazi wena nomurimo gw'omukazi wena ni insisting and I'm repeating it nomurimo gw'omukazi wena kureba ngu wa buildinga esteem y'omwana wawe abareba TV na programu ngi turiyo ntureba omwana okwo kumukuza niyo esteem yakufuna kutukugamba esteem obandikiriyo mu runyankore konka ntumanyisa obwesimbu bw'omuntu twine abantu bingi abashomere twine abantu bingi abari exposed twine abantu bingi abine opportunities konka esteem yabo terho wamugirotija okoreki takuchibasa no bwakubashomwiro mu ishomero ry'amana urukwingana ki bakamuteka ha kuza interview facing Satan pano omwana makusazine konka esteem yeye terho so no murimo gw'omukazi abareba ba TV West kureba ngo mwana wawe wagumana omutekamu obwesimbu wansi na wire muryo muka mujiro trading eshara no kakubakara kato no kureka afigitinga nangwa noboryo oreba yabicuruka kusigamba njereba abicuruka bigamba bicurukire kunkiwo jiroti haza wabikoraje otamucorrectinga wabikoraje omyaka keguma negenda ugumana omucorrectinga abana bakuba kuhika adolescent stage nibabine ebintu bingi kakuba kariya kishiki katandika kati nyo banjizire ngo nyiniberera hangu katimbire byo mukirasi bangira ngo nyiniberera hangu achibaryo mwojo at pimples zanyita ati tinkubasa kushohora nyonyine pimples I know it is you omukazi ahabo kubabona abana bo nibamanya ngo information ekurugo mu cyaro wa mama nebekire niwo sheme kwempowering omwana okaje tumwana wanje buri kimwe cyone kiryambere rwo kibonire oryo mugambe muronji you a very good orator oryo umuntu wo kudebate nyoti nkare yago umuntu ogamba jenkiwe konkiwa na mutima manyo kimanya okimoto mwana wanje omwaine muno burimi haza kwa kubaine mukejo speech disorder nuwo kuteka forefront ijo gambi twina abageni ijo he speech any comment my son any comment my daughter any comment kumbe iworiyo no building ajo ko kurinda language esteem eije ebe built by the teachers na when oshanga omushomesa nawe esteem yeta kozire ki nayo gata kwemarira so twino murimo mwinji muhango gumant building esteem y'abana bitu ahabo kuba ko kubota building naija kushoma najo mashomero marungi capacity nabagine kunkatine kintu cyone cyarubasa kwekora umbantu babantu akahurira ngo aryo bwesimbu kandi nakimanya ekindi be a mentor role y'omukazi oshemeye kuba ori mentor abana bakokubazara orabe engineer nomureba orabe doctor nomureba buri maka mingi twine mu family doctor ino kumanya otogu kubera abe byibe presenting TV nka sister Charity yabikozire reba mbibi ndimureba
ari umwana kuborya mushita mukarati nyonye ndakwashomera news haranje nahajanga mami akwasire manke kintu aha microphone ate mami to wanja what is your name akante anaza who is your teacher and I'm like guy I'm not cho nchibanchi kwereka ngu you can mentor this person into this human being reka tu mentoring abana bitu oku mentoring oku mentorship all round no basa ku mentoring omwana abikwenda be a professional konka nimbasa ku mentoring omwana omuka kugira ngu abumutechi murungi nani nyenda special niru twino mwana okusetinga dining okarokwa kuteka serviettes okarokwa kuteka forks okagira oti now this one kandi hino mwana okugira ati naza kukwara nk'ebitanda biryo munju omukutaha amashuka numurebera okukunda so mentor these people no bareba ogo ngoma no tiji gobwongo bwabo zo muri gihe cy'ebashobora no kandi rigenda aha point ejo ninza kujimara hakire we need to be intentional parents. We do intentional parenting. Omwana muhaburo muhanda ogwo kureba ngo nugwisha kumuyamba kandi nawe nagukunda ahabo kuba bazire bindi najata mwena mwino kuba baroya kwa inero yo ndukumanya abiro mugiga ukurabiro muri yeke oshango ine makana go kinenka skill yo kora comedy kaza akakora comedy kaba comedian sente shanga arom zero mwaka ino umwana oguyaguma natera kwa katuni naza worwe painted very well naza ona amaka natera katuni tebuzo mwana kayabyo atizo mchiyungu yafunikara natera kwa katuni ngeni yaje mwana wandushize nakuhagara jejo akamureba from childhood yakora za fine artist ni ya 6 kuyagira umuvakati nakuhagara jejo gikore cyo kwenda hati no mu Uganda tachirumu the guy is staying in America akore ibintu bya animation so it's up to us ezo zakatune zo kurebeza advertisement za kizona nazikora reka turebe twaba ba menta barungi okay naza kushaba umuhumuriza tubanze twahumuraho kace tugaragaza umutima w'abashobozi then turagaruke tubone ukendera ngano witugumaho abo kuba umuhumuriza ibyariyo natuhabura hanshongeji bikina amakuru menshi betaka kufera gumaho katumare Exactly tabaruka yo mukahumuro kandi nko tushiriyaha wa program ya Sisiimuka tukino Omuhuumuriza Daphine Ngabirano turiyaha mu gw'omukyara omukuza abaana ingaheshi twayita parenting nyono shot kunareba omukyara mukayabo omukyara washime kuba naba buricuma bwenu ngo twagamba ngo omukyara we nuwe byona omukyara no watebeka nseka omukyara no wakutebeka nsiba omukyara no wakureta development omuka umurimo gweye n'umurimo muhango kandi kunkuba ninyigisa abantu kumbagambira umurimo gw'omukyara guru divine no mukyara kwa kutera kujwe yashaba yara anything niwe nintekateka ngo ruhanga narakuka kumuhora munonga yagamba kuba of course punishments abakyara benshi twine punishments bikurwo warahanga direct so ubundi umurimo gw'omukyara omukuza omwana oba n'omwojo oba n'omwishiki you must give security abaana bawe kubabera security tinkumanyisa ngo ija kuba omukumi oba oshitama aha gate oba oshitama omu sharo z'orutoki nga babyamanya ngo mu muryango oshitama hatagire cyabatahira no kutukugamba security it can be physical it can be psychological physical security abana bawe no manya yibari iwa abantu bahumura ngo mchumuro omu otumwiroko naboherezo wa antu wanyu mcharo ombu wayoherezo omu harimo abana bashonara amabere abana batankire menstruation harimo abojo bari above 16 omoje rigenda actually even 13 nabasa kurara no mushiki amuzareho umwana
twine cases aho umwana wakuba ari mu vaka ya P7 akazara umwana ni role yawe nk'omukazi ahabo kwa twajya ngo ba tata bitu ba our husbands twabasiga nyuma konka nabo bine responsibilities zabo at an opportune time one parents opportunity nazo nizibagambera n'umuryango konka omukazi no role yawe no bokubota kubyamire gendo mbishinge ubataya irorebi mariyo manyo ko byaro na no ko matawuni omwana naguruka nko munderusa cwi agenda atensa na one of the family members na basa kuba maid na basa kuba relative munyanya amwiguru ati nore bito myakeji ko kweza kuba waruhire wazo mukatanda kawo gwejegera du no responsibility yawe kureba adamadrasa gona gacinjire abana banje bona bumfutura nabo twagira ngo abantu bana babo batubokoga under your shade they are all your children abana banje bona bariyo ejo ni physical security akora ki wajibakiriza psychological security kuganira nabo aba bana they safe hino mwana kugira tukunka munde nishoma mami ninga dadi nanka mami n'ibintu bindi insecure about nintina kuzo boarding school konkiwe insisting utkora zo tom P5 nozo boarding school insecurity yogo mwana nojimanya ko kuganira naho nijana ije kujya tinyuka nintina abana bo kushanga ngutwena twanabira nkaho karintina kushanga ngutwena tutire nkarayini mbabi ni insecurities nyingi konkito abazire ko kubota funere kanya nabana bawe ushango mwana egise cyurte yagumakozere ki agine erigenda itobo gukora mu mashomero ko kudiscussinga n'umwana agira ati omurugendo rwanje rwo kura nami wanje tarabiriho ndiyo nindaba muri yeki ikindi yo nindabamo tukugira ngo ni incenda konko mu rugendo rwanje rwo kura my mom was absent. Oh my god, absent she akabashuhiri hangata absent she amakaga karemata atkantuturana atutwire nawe atkonko mu rugendo rwanje iki kindi yo nindaba mu right now my mother wasn't present. So twine abakazi abaryo mu makagabo but they are absentee mothers. Tere mukwata ko yakowa ko wada akahendera yazare byasagarota murisi ko kuzomuza rehabilitation centers. Challenges ezuruho nyingi, yes, there are so many factors konka role ya parenting yo muchara sometimes inoho kujibugana ukajotwoke mushogu kuza kubati kuza kurya drugs akaza street. It was because of the mother's exposure. Akutebeza atite mamishi atishisha kayabe na direto mukati na ba friends beye ati tukatwena tukaguma tubireba atomwa kwetaja mu setting omuchara ati mamishi kanwa bampenyungu atakagira ngo ujumukwasize. So ochiza in a school setting okazo mu rehab oreba ngo naho problem yatandikira nkahi so security yo mwana when it is your role nko mukazi kurengwa ama psychological security wa mhana physical security hina kanda kanto kunkwenda nyongera habareva TV West tukachenge erigenda ito abantu bari mu urban setting harumwe ibintu byinji byizire haza mbyetegereze baziremo noboryaho birthday party. Man can't tito ba confidence. Man nyina friend wanje ine birthday. Ningushaba mugure gift mugenda mjugura. Birthday shimwana wanje ringa ati dropping a hotel. Tuwamanya banwana b'umwana wawe nbahi. Birthday party ninga yakubi. Bas inangwane basa kuberiyo. Konkeri genda bareba TV West za birthday parties erigenda muzetegereze. Koko bano manyabano bantu bamwana wawe obanzo gamba nabo oyetegereze kiriyo kigendo mission iki za birthday parties no basa orderinga cake erumwenjaga no basa orderinga juice blended ermunachi enjaga no basa orderinga cookies za birthdays
ziri baked na naki na nenjaga so nozo mupate oshanga buri mwana arahaye everyone is happy muhara wawe yagenda atabimanyire konka yashanga icyo kunywa kiro ku yacu no yakora kimwe so erigenda no shanga kabarabuza kakwiso mu ngaro nakahuba amabere garya yeru buri kimwe kirya yeru yabire excited so reka tuhereze security y'abana bitu tumanya yibaza ari ibintu ngo bya house parties koraze aha house party ninga yaza approach genda na wo mu dropping o keeping around eyo nja naku dropping nazo mcharo mwazi nifite roa boda mwachira no abodo watweka ni insecurity na yaza hari insecure so we need to provide security to these people. Okay, tunaenda chika ibirizonga omudakika ibire ebyo nebtukugamba ntubugamba mu mbabazi mutebekanusa program okwija hankaranganwa nkagira nti tinkugira ngo ninye nkubimanya munonga kunka no mu mbabazi na nebiturabiremu na nebitushomire so ebyo byona we attribute this to God. Reka tufuna obwire twegesa abana bitu mukama reka tufuna obwire tushabe n'abana bitu reka tufuna obwire twegesa abana bitu ekigambo kya Ruhanga omwe kwakuba ryokwe aho rubotari irakeri na rugarkarija omwe kwakuba ryokwe yafuna challenge aho rubotari omwana ogu nabasa kwirukira omu kitabo kya Ruhanga konka wakumwegesota ekigambo kya Ruhanga wakumwegesota biburi iwe tareba nobikora abana bamureke tugezeho munonga tubashereko mu mapapa ga Ruhanga. It is the safest place tindu preacher tindu na reverend tindu na pastor konka nimbangu Ruhanga nakora bikuru kandi abana babatworaje ahabo kuba nutubaho ahabwembabazi omurebi wa TV West kora afuneho akiri ninga tukujya nkora akafuneho kakuriyeting manyo tukubasha ibiri Bible study yatanduka nibyinje bitukora za earrings za necklaces bihariyo nebyara konka funa buri mwana umuhereze Bible yeye agishome agishome tugire ngo erizo bantu kushomeki kwara agishome aginterpreting atpreaching abana notabegesa ngo wabashereko mudini ngo baza kuba ba pastor konka no wabahereze kikwato icyo baruguma naco no buru botarumagara n'inseje. Amina. Anisha bango hendere ninyenda kuhendera ndukora musi y'abantu mwena abari kureba TV West ninyenda kubakursi yo mwaka nyenda kubagambira ngo tuyineyo na no mushomo gw'abana 2020 ayo World Counseling Center mureta abana tubashomese kandi tugume tu interacting n'abandi bana bahereze testimonies kandi tuba parenting eje numwija kutwebaza ahabwire bwanyu. Amina. Mwe bari kufa abana bihanga omuziro mucara ninjango wabonyaho kwata akabire nikaburamu wabona okora kijuzeho we bari wagmanitwe ahabwa program ya Sisiimuka n'abandi cyo butunje charity nyeta sister charity kanda yabara n'Omuhuumuriza Daphine Ngabirano kandi bimbito basakusharinga niwe tushaba ngo bibase kugira ikibyakongeraho ogoro kubitoma mukora katumure okugaruka aha sakwa twine muzeyi sino arukhendera program eji ya Sisiimuka utakargaho.